Yes, reka ngushimire kandi ngwikaze ukomeje gukurikira ibiganiro bitandukanye bitambuka hano kuri Zifu Sport ndetse na Zifu Media TV. Reka rero ngushimire we wakoze subscribe nawe utarikora igihe niki kugira ngo uyikore ibiganiro bitandukanye bitambuka hano bigiye bikugiraho gatanu kuri gatanu. Nguhaye ikaze rero wowe ukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye, wowe udukurikiye uri mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, ibirasirazuba, iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali rwagati yewe no hanze ya Kigali, mwese mbahaye ikaze hano kuri YouTube channel yacu ya Zifu Sport ndetse na Zifu Media TV. Nkuko rero mubibona turi kuri Kigali PELE Stadium, agiye kubera umukino ugiye guhuza ikipe ya AS Kigali ndetse n'ikipe ya AZAM yo muri Tanzania. Ni irushanwa ryateguwe n'ikipe ya PELE FC inkera y'abahizi umunsi wa kabiri. No kuvuga ngo rero ni umukino ugiye kuba ku isaha y'isa 10. Abandarikira rero abakunzi bacu kuza gukurikira uwo mukino muri benshi kugira ngo tuze kureba ese ni AZAM iri buze gukonfirma ikagira amanota 6, ese ni AS Kigali nayo iri buze gukonfirma ikagira amanota 6. Numva ko ni umukino urafite ibintu byinshi usobanuye ku mpande zombi, kuko buri wese arabashaka gukonveka kugira ngo byibuze ayobore urutonde ariwe ufite amanota menshi. Nubitse ko uburyo iri rushanwa riteye ni irushanwa bazatanga igikombe bakurikije ikipe yagize amanota menshi. Bivuze ko uyu munsi AZAM niramuka itsinze cyangwa se AS Kigali iragira amanota 6, mu gihe indi iri buze gutsindwa irasigarana 3. Naho ku ruhande rwa Police FC ndetse na APR iza gutsinda nayo iragira amanota 3, ubwo ize kuri kumwe na AS Kigali cyangwa se na AZAM. Nuko ko rero ni irushanwa nuko rimeze, rizakomeza rero ku itariki 24 n'ubundi ikipe ya APR FC ikina na AZAM, mu gihe AS Kigali yo izabikina na Police FC. Reka rero mbashimire mbararikira kuza gukurikirana uyu mukino ndetse na highlight n'ibiganiro bitandukanye tuza kugerana n'abafana.